kali kerpang nipi bahasa nak ini sam ia kali cini yang hak kenjungi Reverend Father John Madul Licensed Administrator warok kelindo yang bishop pada saskom ni simeng mela dan ayat cukup lesu ya pi war kunjur kasi Burom kerpang jong kilang pa warok ni sutu ba kejing juni klem blay klem Jisu ni namlang ni tu sini akan ka buat ba ni kilang pa nimbo yo Jisu ha kejing juni hakmat do balong nongelong bat ni nimbo de kan kesaju banyalam ni kesam banyalam ni nang salam banyalam kapang de benda klem siam syu ni poin nak sekejing yang bensa ini de for the Judas kerpa kebishu Shim gelembar kwai ba shi spa sal pra Iway sal pra Kijing perhal juga dah luan jemu
kilong nakapateng sikapateng ban un pelai ki nagajingyam ban un rik pan im yaki hakanem slia kuhamen kubrabi baro kajilan yang bahashilom karakhi pendan burom yakani si ka bakrau tam kasi burom juga Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu tadi kasi burom Jong Jisu kahap akani si thoding bladam hari nam tadi pai di Jong blai berbor ni pelong yakani kasi bakrau tam hakasi blai babaro ki pai di Jong blai kin yo ban shimanta daga jingkumen kin yo shimanta daga jingyo pediang ya kayu keris Bakhuid kin yo shimanta kam tam hakabamaki kin yo ban pentemai iladi ya kayin kasem juki hakadodol Bakhuid tam Jong Jisu kabang nasale la shibet shua bangin yo ka jikarku ka bakadu tiga no kalau jing so kumen nak benta jumi menta kasem ula da mapi bun ki prabange ki bam yo la ban shimanta mas Bakhuid haki mani hari halak yang disentuhi pio shimanta lembaga YouTube lembaga Saskom kabai julia man la kasih blai di ida semua hun shisha ida semua komen baka jalan yang ba shilo hapo ka jing pai juga administrator jing for John Madur ila yo kala ban shimanta ya kini ke julia nyam juga masuk hut hakani ka yeng mani ka baret bat POE lembaga Saskom kabah kini kiman praji lembaga ni media kipan priang kelang saudong kani karihasi jantia bari boy pagyo ban shimanta tumi don kam banduai lam nak penta juki nama mamaki unju kishim kia ya kani ka kam riu blai ber ka kam ka pen priang ya kani kajing yala ika kubor jogo jingi jogo Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu ini banduai ki malagasni pat kum joro nar bentai kerjaan madur iba shim kia haga bangdan shiwa bishop jangi mai ila shim ya kani kalengkor bakia ban ai jing kumen i prabanget limbak ini program repair i bang i limbak Saskom pitu menta kadaya taka solar eclipse lada pipek persyai kasni menta kasni pimala tigi jom berbawa buat cupai pek yang bagi wi kenjayat di bayong di bapilapan pek ya kata kabangi kolek tiga si kebam jimbam ro kasni menta kadaya solar eclipse Andrei Jisu Juang peyanga ngasa penmala ipi Andrei wong peyanga ngan te kata jing iye nak Dohnud jonga ngam penmala ipi Andrei ngan ai ipi baro ke jing iye ki jing ka ko do ki mama pi pi sapan hakan di kasi Burom juga Dohnud blai ke jonga tinggi keban kan bau Jisu penmala yangi kung bakasikan penmala itu bakwa pen persya yang kan dia suara eclipse ada ikumen ia aino misomo bagi pendan Burom kali kan dia jingkrau juga Dohnud Jong Jisu kador kemat babah beliau Jong Jisu kan tingsan hangi bagi yo ban priang ia kan dia jingkumen masiem juga Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu praksan bi baru dan bun ki jingtumu ba per ki bagi ko aban bu akubat kan keduan tabeningkong Pisio sana tu gospel ke bau Jisu sabang tuan syanga pi baro ki bapang ki basitong hoi ken isa duai nak benta ki bapang basitong baro ki badan hati gisang ki badan akan di kejilan yang ba jongi ki bapak berpat benduai lam nak benta joki ki don gitu ki basitong hadu bakta ya ke jimpang kulong sena in duai nak benta joki baro ni tuai nak lindo kiri umnya bisestar ki bahag tak jinglong teman hagi jingpa ma per kiru ki khabar bantuai lem rak pentaji ko maga ni si Burom jogo Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu u Jisu un kta yaki u Jisu sepa sepo yaki u Jisu un wengno ya kata jingpa ki stom joki ko maga ni si jogo jikmen pai iman praji bamangi ikan mau iye haga ni si Burom jogo Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu kin yo ka ya kata jingmen Jong kajing sembilan lem Jong Jisu asenda joki nang tapan nginduai na rumta kita kinong lepa kinong Kristian kinong ai ciaram
na kabanta kani ka media ka bangi chu long man la ka si ublay klem ba chirap dam chu phi ki pra banget imla ban le ye nang no ke ni yo pisa ku ma ke ni por chu ni ka lockdown te ke chirap chu phi ka jumpa chirap chu phi leng ba yan ma le cho ji ka yarap dam ka krisyan dam kan tam ki ni nong penya ya ke ni media man la ka si ublay ti ho ke Jisu klembar tatian usa teater hai ye gi chikaru halor gi jing ai sbon si jopi limba ki jing ara ba phero phia ba limba gi ta jing ai donation jopi khamtam bakhani ka saskom kan ya da gi chikmen ban pen priang ya gi kam yala shekhimen para jui baro idwai krpang nak ta ni ka ju gi tu idwai nak ta gi tu makan ma ya sikha ki ba khok pat ban dwai la nak ta ji Jisu kumju unkar kukudo yaki khoni khti jumpi yakini ki bahe basan ki bakan magu si ga jugi hakani ka sito ka dono Jisu kan penghami ki daga taga ding jugi jiye barki dikha ki jumpi ni dwari umju da ko bitak tu yekisan ki bashem jinjar ki bashem not ki yekisan ni bapai apra ki yekisan ki bashakta dok sultan bakwa ban penpai penpra yakay ye ga jugi ki pai ken ba pi kelong kumi kelong pa siya ka dono jung Jisu pan walam ya kata ka jing ie ka jing atri ha ka ye ka san phimli bandon ka jing ye bishni phimli bandon ka jing penghir khpot phimli bandon ka ta ka jing pe man dom uwe pan kham tam pi long ta ka nusa ka bosniyo ye ka jing khoni kti te ka dei ka ba pi phin bu menta hakmat ka dono ba kutam Jisu pan walam ka ta ka jing su kajian hilang kawe hakaye kasam ban background yau sultan u bakwa ban penpai penpra ya kene kaye kasam jupi idwai kerpangken nak penta kani kajitu idwai unju nak penta kilong pa menta pikir pakade kata mi khol kan ka fada sedi kasi Burom ju kilong pa baro i kilong kuming ledap rakhi pendan Burom menta ka balang ka arshidai sejumi ka rakhi pendan Burom i kilong pa baki kilong kita kiri shot supaya Jong kaya kasem juga balang. Intuai pemaki kinang yalam ya kani kabalang ya kiying sem juki siya kajing iya kajing atli. Perkin penpriang ya tagajing long pa papura kamtam bakum tau pa juga iya kasem pidai ban pepa bakan don tagajing iya perbor. Kamli panu kajing apat kamli panu kata kajing bisni kamli panu kata kajing penhiar kuput. Iwe pan haka iya kasem. Tikum haka ni kasi ni duai nang tagilong pa baro aja ni jalan yang bagi iba maki kim la ban pendan Burom kerpang haka ni kasni Burom juga do hutam Jisu. Jisu kalau tatian khot yang iwang lei shung Joseph kuat ubri kupat kuat bermau ker do pi kilong pa baro ba pi long kan uksa nau Joseph kuat ba pin ai berbo kata jing iya haka iya kasem berkantang haka ni kabalan ka jong blai ibu baro kini ki cintu ki bakarpang hak ni kasli ka bangilma ya ka donor bukuntam Jisu berkebak hampen kumen yang isu kadai ka jing rakhi ka jing dam sau phu arsnam ka jing kla jong Archbishop Stefan Frando menen kasli sau phu arsnam stang ars step isayo ya kata kedan jinglong riu kuat ban mai ila sang ya kadi kadinya slog jong ni sesar MSMHC kiblang ya kelang sa dok pertai tungin duai ba to met jui kadon hang ta ya po sai marget pichlan bada kini ki sau arsnam kiblang ya tershter in duai bi sikasi isayo ba long riu kuat bat piti ban tiap ba mai ide wa apostol Jong kadonor Bakhuid tam Jisu nahi kung ni kena ngala sakhi bangala punya tua pi bun ki bangala syam lembaga jile riblay Jong Archbishop Stefan Frando kamtam hawe dang long bishop Jong ni ke parish Yemani ba jui di prasan bi baro nin tuai ba i Archbishop Stefan Frando nang tinabnen in tuai lem na ko benta jui iwi pai wei kung ba mai do kata jing i kebakalan itu kata-kata haga donor berhutang jung Jisu intero ju yang jikaru halo jumpi hibadon kajing riu play kajing iye
ya uni missionary Jong Dohnud Jong Jisu bagi Archbishop de Pan Perandu isagar ko doi pi ba se lami pi shaga Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu ti u Jisu long pan ken bat pin sayo wat pin sa shem ti ba sa pi ti kom ha di si Burom Jong Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu din dual kum jo na ka benta ki mesim baro di belakang no bi syakta da uni kenyang jimpang kaklam batrimba kinyo ay kata kini jatay bamjikon bat baki syalenda juga ni kepercayai kisah tuai lem na kabenta jumi bat mengiru in IT haga bor juga jingi juga dulu putam Jisu baki dia ay kajingso balik ke bamjikon timenta syobon Sngi ni kajiknya Bakhuid ni dem kursi shipang ban pan kan dulu kajimpan Jisu kumaga dikasi pipan dengan syariah dengan jing iye kajing kemen udi su usa ai kai bomba pipan kai bomba pi kerpat dengan jing iye dengan syariah haga dole bukan Jisu udi su usa ai kamar datin haga dikasi Burom ke bakrau tam dengan dem kursi sipang ban pan kan ulu jing pan ke bami na poko Dohnud pi haga jing jar haga kertem kupa badukun badungsim Bakhuid Amen. kajing ai tra Jong Jisu Christ kajing ie Jong blay kupa lembag niya slo Jong sim Bakhuid kin don kat bat pi baro Ringkat bakiru. ko homen ko prabi baro tungin kubur bangilong kinong pom kanang banlong ibabit ban pankre ban simenta yakni kajing maya Bakhuid ngakra haublay budun bor baro berapi kumen ko para namat pangale of shibone daga jing perkhat badagi kastien deki kam bagi jingle klet daga jingle palak chunga daga jingle palak chunga daga jingle palak bakrau chunga namat kata nakrpa ya kamaria Bakhuid kabayai sa kathisuti ya ya berdiri ukur berjapi kumen kupara berjuara tentang cuma hal terakhir ublay jungi ublay bedan bo barau ni Sngi yangi bedan dalam mang noi kipop jungi unia lam yangi syaga jing iem bom jukut Amen.
Min bu baro kini icing tu ki bangipan kulapan pa macam pi hantam baga dono jung Jisu kan kata ki baga nang thekar hai Jisu ye ki jikaru halor ki cing tu ba ki jung pi tongin ya duai koblai meu baga dono jung khun jung me ya balapan mong dagi pop jongi milamon har ta gajing snai ban ai hani ya spa pam la theo jo gajing I jong me to ai ni karpan badak bangi ai hau ya kamu kadam bari blai jongi ngin laru ban terwa hau ya gajing pen biang ka badai ho bat ka baya biang Dau tragi Jisu Kristus kun jong mi uba ia berbasang syarang karban mi hari jelong kawe jong umen sim Bakhuid we ublay junom la junom Amen. Kacing pule naga kitab Deuteronomy. Umasas ulakren hakipai ba uom. Pilong upai penriu ubafu ya utrai ublei jumpi. Utrai ublei jumpi ulaci depi banlong upai penriu bakarpang jong uhi. Napedeng kipai penriu baro kibadan kalor kasla bercai. Kani kamsam day namar bapi kampun pai bani kanu kawai pat kacai pendriu bau try ulai karpang ipi bau ulaci depi naba kilalong kibarit pai ye nakicai pendriu baro hendrei kadai namar bau try ye depi bau batriang yala kacuban kabalo semai kikpartemen tumpi bau try lawan yalam yapi dak kti kabran bor bad ulasi spa yapi naka yeng kacing-long merau naka kti uparo usiyeng ka icim tutip namar kata bau try ublay jumpi ulong ublay bayane babat ya katutang bad ya kacing ye isnei bad kitu ke baye du bad kiba sumari ki hukum cungu wat adu syacar pateng bendriu Hendrei balik ke yang markman yakitu ki ba isi yu dakaba pencet du yaki cuai jam aili ya ta basyun yu ulle ke yang yu markman pidai ban pikir bha namar kata bandaki yaki hukum badiki an badiki riti ki bangab tha yaki menta kasni kaktian Jong try Jisu muriau play. Nagasal bashi spalai kanamba jurai nyau spa khnai pula nyau khnai la ruai dekat kedengkong kebaa balai besar banri pra khnai batchpon
kajing pulin na kashiti baningkong uyonis Bakhuid. Ko ba ye tungin ye iwe pan. Naba kajing ye kalong na ublay. Bat yauta upay ye lakha na ublay. Badu itu ya ublay. Uta ubam ye itu ya ublay. Naba ublay ulong kajing ye. Ha kani lapan pau ya kajing ye ublay deng jongi. Ba ublay ulapha ya ukun ba marway syaka pertay. Kenang ba indup im dau. Ha kani kadan kajing ye ba nila ye mani ya ublay. Hendrai mau ken ula ye yengi. Bad ulapha ya ukun banlong kajing siu kuna na kabenta kipop jongi. Ku bai lada ublay ula ye yengi hadu kata. Ngiru ngide bani ye iway ya iway pan. Amdan manu ubala yo i ya ublay. Ladang ye iway ya iway pan. Ublay usong sa hangi. Bad ya kajing ye jo la penjarai hangi. Da kani ngitip bang ngiyay sa hau bad u hangi. Namar ba ula ai hangi yaw mensiem jong uhi. Bad ngila yo i bad ni saki. Ba upa ula pa ya ukun. Kum unong penim jong kapertay. Jar ba pla ba u Jisu ulong ukun ublay. Ublay usong sa hauta bad uta hau ublay. Kumta ngitip bad ngingay. Ya kajing ye ba ublay udan na kabenta jongi. Ublay ulong kajing ye. Bad uta wayasa kajing ye. Wayasa hau ublay. Bad ublay usong sa hau. Kaktien jong utray. Jisu mo ya play.
ulah tebut baru ka jing i nak dot nuot Bakhuid tam ka jong i ti ha ni kasi itu aja bela dep ngilanak i ya kata kasi Burom joka met bakas nam ka jong kuris kasi Burom juga yukaris Bakhuid bat kadairu kasi ke bakrau tam ha ka bat ni ki hebret ki ba la po ya ka nyos nem shanen ki wan ban priang ye ka komnyan ka beningkong ha ka jing e bajuki ndrai mentau snem Kim yo lat satia nakadaw jokoni ka klam COVID-19. Ya kayu haris Bakhuid bagi kita jing ai baru jong blay gila ban ya nujur bat ki wariat ki bias no lang hakawa ba ka baslay hakado no jongi ban pensay so yaka kalong ru basu tenat Bandai wa di kata katlong nakabakan ni ka wa kami. Ti mentakas ni ka kumi balang ka khot ka wer yangi balik wa ken ya kata katlong jong ka wa ba ka jing ie jong blay. Nyen sa syam hakani katlong kadai ka Dohnud Jisu. Dai kani ka jing i Jisu bakung ubriu bat ublay hagi juga po ka bau Jisu ulama haga Dohnud jong u haga ba ula ai ya ka hangi ka balu ka jing tumu jong kani ka sni Burom ka ba nyile mentakas ni haga ba ngisyat kumen ha ublay nyaro ya ublay ya ainam ya ublay bat nyidai ban khot ya ka kasi Burom jong Dohnud Jisu kasi Burom jong ka jing i Jisu dei haus nem syajar nrius pa nyo busan bau Jisu ulah pau hag sister Margaret Maria Alakok haparele monial hagari France la lais pa sau busan snem mentah Jisu ulah pen i haka ya ka Dohnud Bakhuid tam jong u ka bla ting shan kum kasi ya ka la ker de ka pansniat sha la sam de ki jing bom badak ni e jong ka la don ka ding pana hap den kit lete Jisu kren so si da ka ba uang hakmi ko kuon ka Dohnud jama ka barhem da ka tagajing i ki kibriyo handrai makipan ki siu ko liang yanga tang da ka jingle haram bat ki jingle ben wat hak sakramen ka jing i jama ngakwa ken ban yalam biang syanga ya kibriyo ki bayai sakma na ka taklenti ka jing syah Ngakwa ban job ban penku ia ka pertai da kata jing i di kam jing i de baki priu kin Burom ia ka Dohnud jonga haglen ti benang jong snem syajar kedai spa sang pusa la ai hang tu la to ang turu ya kita ki kat artli jing ular jong Jisu ki bamula ay hag sister Margaret Maria Alakok nak mentah gitu ki bale Burom ya ka Dohnud Bakhuid tam jong ismo komen bantip ba saufu ars nem i Archbishop Stefan Prendu larakye yi menen kasi kabari kasi Burom juga Dohnud batlam juga Maria laraki ya kani kasi Burom menen kasi ban hakani kasi da ka jing mau Burom ya ka jing dap saufu arsam jo Archbishop Stefan Prendu u Archbishop Bakhuid ka yang jong blay ban mau ude utau apostol jong ka Dohnud Bakhuid tam jong Jisu wala pen priang ya kani ka jing le ari blay bat mangangalong kum uway na kita kina kiba saki bat kibala punya tu bun ye kay
halor kan ni jile ariu blai Jong Archbishop Stefan Prendu habang adang long kuna arteri ngasaki ban ngayo I ba man la si sajan Archbishop Stefan Prendu nang ta po yung bishop iwan si po yung maniba isyong snap pla haga por lai baji ki kena baro ki leitur siya bishop ban lai pla siya kami pada kalian udan fontana ubawan dan orang tempo sai raibun ki kena jomi ki kena tadi iba patre iba misu iba gonsyo ban mangarum ju nyelai yang bang perkat habang li plash bishop lama berbaro ipa pisang tinggi kemen balik pla balik dem hak tu sunduk pla hak mat bishop Stefan Prendu bat pinjin latem ba dalap snap pla kubu hatu kumba shikenta tam arkenta kikna yawan buon man sisa jana du lai baje hadu saushiten kasdang kadiban sedang kita jingkat hu sakramen ba dalap snap bishop imi nantan po sunduk pla ia syakmat syakaliang kadiang hantu ipedi kemaji iye syakal stasiun juga dua Bakhuid tam Jong Jisu iduai ide koksiyo hantu adalah dia le yang kata kejing le ari blai ile syakmat ban shimanta hakata ta sakramen kejing kerhu sakramen bla ai di fadar folia tadi fra bianki hari nanta ile pai no ispo bishop Dari ketua sesiu kebadan mentah halau keduan Eucharis. Ketua sesiu kebadan yele hadu mentah kikamba ikan pula kebadan dia hadu mentah dan menengasi runjo habang la duai na mentah iwe iya bibari bapang bestong yele yo jingkoi dan jingkta juga dodol Bakhuid tam Jong Jisu. Idang semua penuat mentausnya bagi yo la syu balik perim syakashran Maula juga dodol Bakhuid tam Jong Jisu syakashran juga nang menasong kabla ai nam hagadon Bakhuid tam Jisu namar nitin ba lembah di kalau udang lakhang ini balik perim mentausnya hanrai nitin bahkan ni gejing bamlak banlai hari minang yo syu ia gejing arab gejing kerhu na gejing lai perim bahkan jam siam nambar bamangi ini lek persya kata kram COVID-19 dia gejing duai gejing lalade gejing sya jing it bat bangi yo ban bu hakabor jong ka Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu katakan ketika bor kaba ya Bishop Stefan Prendu bon sini Jong lai shi ka Dohnud Jong Jisu duai de gejing sore de gejing ie de gejing ya Bakhuid Jisu bat pisayu Jisu un saai ya ke mama pipa baklem artatian ikamba ikam pla kinmanjia kum hagani kasi Burom Jong ka Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu kaba mangi nyimyo Allah ban wan spok ye mani hari pok ye gisem jong pi yo ban duai bat pin yo ban ai ti kentang ila di shimet kaba ngasa plo go jing duai la shibet shop ni yo go jing ka fu go bakadu lai shi ka Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu kadu kani kasi Burom ya ka Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu kadon kita gijing tu ki ban yarab ini bangin syam kamba shushu ya ka jing ie jong blai hangi in syam ban ni syam shisha ya ka jing ie Jong Jisu habang i pai shu kan yarab ini bangin ie kaliang ya u da ka jing ie ka baskem ka jing ie ya la ki himan ki para ka jing ie wad ya la jong kinong shun ki ba mangi imblai pan ie dikatakan kadai kekei kepada Dohnud kepada kajing ie Jong Jisu ka kring ka khot yang iwe pa iwe but bullshit haba ya Bishop ile jingo ile Jong ki khon nang siam hapo seminary Saint Paul seminary kam tam hok banai jo Dohnud Bakhuid tam Jisu iwan ban terwai ke masukut badi yong ko khon be ye lada pi duai but pi ie ya Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu pin salong lengdo la syarisi
pisayo ya ke jingi ke perpang tam nak ni ke Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu lai shi ke Dohnud Jong Jisu lai shi ke Dohnud Jong ka berita isi ya ini akan Bakhuid duai bat pen priang ya ke ni ke jing blai ha ke Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu bat pisayo hadu Bakhuid bat kita kemtin iba ya bishop ikran apa sebenarnya kita ngam jeli apa ke Dohnud Baladang la long padar mentala sau pusan senem la yai sau pusan senem dai kata ke jile ari blai ha ka Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu ka ba uni apostol jogo jing ie Jong Jisu ula pen priang kan ba dang im ha ka ni percaya wala la lai no da ka ni percaya ru ju odang ye thek hai ye te ke jing ka hu halo kini sesar MSMC ki ba don bo hadu ta ta banduai malasi hajan kata kajaka balbu yang ni kambel Jong Archbishop Stefan Pandu ulasang yang ni gajinya selok joki ko men ko prabi baro tungin sim la ni gajing duai bishop muslim jong iwai iri ko i bari blai ha don ni bishop ini kentin ko Jisu kadon do jong me ka bla dong do sum jong sipai tu ya rap yang ni ban kam i shu ban kam so to shu yang gajing i jong me ka bawan da kadon do Jong mi Pakistan bi baro kumbang lo ngaki pindom lek no klem da tip ki kita ki jingkular ki ba Jisu ula ai hakam sister Margaret Maria Alako but yakini la shema konti bnem usam shiyak na ispa san fusa to man shukuli hakmat jupi yakini khatri jingkular ba pinyo bu jikan mau kawai ni kita jingkular ka mama pila ban shim ban pau shisha ya ta jingkumen ha Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu try Jisu la pau ha sesar Margaret Mary Alakok Bakhuid ha ustem shijar luspa nyo fusan bublakular yakini arti jingkular ban ai ta jingi ai kiba wan po ka Dohnud Jong ka baningkong ngan ai haki ya ke jingi ai badan kam ha ka jing em jongki ka ba ar ngan wan ra jing su haki ying kisem jongki ka balai ngan kan pam yaki ha ka por jing jinja ka basa kin sa shem ha ka Dohnud jonga ka jikari e bashisha kamtam ha ka khlep mat jong ka jing ya ka basan ngan the akar hai ki jing ka hu haki kam ki jam jongki baro kaban riu ki nong pop kin shem ha Dohnud jonga ka trong baslei jong ka jing isnei kaban yo ki Dohnud ba blem kin sakla shephem kabapra ki ban si ba shephem kin kiu iran shak jing janai bakra kabakhandai ngan kerku yang man la ka jaka haki bai ka dur ka Dohnud jonga labu balla Burom ka bishipo ngan ai kilim do ya ka jingi ai ban penjem ye ba e Dohnud tang ka bakat we kitu ki ba pen priang ye kini ka jingle riu blai on satho ye ki khrteng jongki ha ka Dohnud jonga ba ka bakat do kada ngakular hapi da ka jing isnei ka Dohnud jonga baka jing e bakrau e jonga kan ai hagitu gi ba priang komunyon Bakhuid hagi si tho ding baningkong jong benai khandai benai lenter ya ka jing e ju jing yaisha hadu Bakhuid kin om yap klem ka jing kalar bamut de klem de yo priang ya ki sakramen ka Dohnud jonga kan long ka jikari dengan jongki ha ka kelemat bakadu kini kan ko men ko para kita arti jingkular ki bau Jisu la ai ha ka de kariu khu bad hadu menta ngila banong bau Jisu tok syukur len andai pendap lot ikta jingkular ha gitu iba penpriang de ka jingrublai ha gitu iba kwa belong ki apostol Jong ka Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu ko Archbishop Stefan Pandu to nin pen komen halati
bahkan ni kesi utrai kaba ni pendan Burom yang ke Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu Jisu senang pek hai Jisu ya ke jikaru halo ke jingtmu berhalor ke jingpan ke jui ka Burom hok pa berhau kuon berhau lusia bakhuid on dia roh Jisu Kristus Shim gonna watch why lie spot real lie real real. Komen ku prabi baro tu dia boy ni kecing temu kecing kerpan haga ni si Burom juga Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu badak ni kecing pan de kecing sore de kecing syania bertak kecing in ni sayo ya ini kecing pan lemba ka Dohnud Jong Jisu Kajubab jongki ni kerpad yame kotrai Ni kerpa demi kutrai. ni duai na bunda upo Francis ki bishop Dyson administrator kilenda obat kinong troi barang baro pat kiseng reunion kentai baro bakin syam ye jing ye jong ka Dohnud Bakhuid tam Jisu hakim da ki jing duai ba jing ruplai ni kerpad yame kotrai Ni kerpa demi kutrai. ni duai na bunda ki bapang bastom baro bada ki kentin ki bau Jisu wong doan changa phi baro ki bapang bastom bat ki bakhya jingkit kin syam jingtingen bat jingja than ha Dohnud Jisu ni kerpa yame kotrai Ni kerpa demi kutrai. ni duai ru baka Dohnud Bakhuid tam Jisu kanthe kahai ya ki jing ku halo jongi lengba ki jing duai bat jing le pen stom jongi
wat lada ngimla banshim banta haka jinglet pilgrim shamalai batnong song kibadai shrine jonga Dohnud Bakhuid tam Jisu ni kerpat yame kutrai Ni kerpat yame kutrai ni duai nanta kajingkala kabamut kinong pop baro kibadon saudong jongi badak kajing duai bariu play jongi shaka Dohnud Bakhuid tam Jisu kinla bansham ya kajingkala bamut basha ni kerpat yame kutrai Ni kerpat yame kutrai ni duai badak kajingle penishtom jongi jingsha jingyet jinglen lade badda kabor haka jingduai jongi haka Dohnud Bakhuid tam Jisu inla banjok persha ya klam COVID-19 ni kerpat yame kutrai Ni kerpat yame kutrai ni duai nagumta kibriu baro bakindup syam ya kajing Dohnud Jisu bat bakindup pediang da kajing sungu ya kajing penim bau terwa ni kerpat yame kutrai Ni kerpat yame kutrai ni duai bamangi kiba IT kentang haka Dohnud Bakhuid tam Jisu yala ki Jong ying sem ngin syam jing pengen jing kemen bat jing ye haka Dohnud Jisu ni kerpat yame kutrai Ni kerpat yame kutrai ni duai nak benta kan ni karempai Kristan jengi bau try undup kerku yangi da ka bakhot ya ki khun bakang sai tam jengi balong kinong sharai ya ka kun hun lang bron jengu ni kerpat yame kutrai Ni kerpat yame kutrai ni duai jur haka Dohnud Bakhuid tam Jisu bangin yo nong kloi yo nong sharai musim jengi haka ni ka jalan yang ba jengi bat nong ston ni kerpat yame kutrai Ni kerpat yame kutrai ni duai na unta ki munsim baro ki bala khladno ki ba shakta hakani ka khlam COVID-19 bakin yo jingsu bat jingja khad bom jukut ni kerpat yame kutrai Ni kerpat yame kutrai Iwan buat akhmat jumi ukandra, yang ini hijau tu hijau kerpat baru di mana penpa menesha ke masuk kuat, bagi Dohnud jung Jisu kan penrem yaki dia kata kading jung jung iye, pada dunia alam yaki saya kata kading kemen, ni bagi jung iye babuan ki bau sakhe halo jung ki. Bari bahadu aku musyakri bari tam jumpi akar pat ba pintu ailem nak penta junga bangan kuat dengan kia dengan ngala ban pen priang ya kan di kejingle riublai haga Dohnud Bakhuid tam jung Jisu ki bedan kam kata kata kantam hagini ki por ki ba menta kan dem clear ban kapa iki pintu ailem jumpi ya nga Ikini barong ipan limbau Kris utrai jumi. amen Kalamba Juwan, Lai Spa Driu Driu, Lai Driu Driu.
Tuai fara bagi kenya jong bajung fi kalau berpediang hun hakma jong blai ukpa dan bor baro. To try yang kejadian di copi, nak ciro berkeburam keketeng cu, kajing toyani pada kepala buku cu rok kawai. Topai tukmi utrai kerpa dia kata kajing iye ba omla sempang. Jong berdua jong kuon ba iye jong me. Kenang bakat ke bang ngiterwa kalau kata kajing ai ke bang berpediang hun, bat kalau kajing penbiang nak benta kipop jungi. Dau kuris utrai jungi. Amen. Utrai udaran kal batpi. Ringkat bagi Togan dia wila Dohnud. ikin tiu isau trai. Togin ai mo utrai kan rat ublai jungi. Kasum hok bat kadai. Dah sisa kalau basong hok berkebadai, kadai tiji bagai jimpen ini bahamal kipo bi jaga ban ai mo yemi. Kokon rat ukpa bakhuid kublai badan bor berbam cukut. Dah utrai jungi Jisu Kristus. Ubah andalas dia yu halor geding pena. Ula IT lagi nak benta jungi daga jing iye bapela. Ban ula play ya kasna mat ka Nalak kurung balak penang. Katmei juga sakramen jong kabalang. Kenang ba andala kring syakaduan bala play jong nong penim. Baru kin yo ban tong daga jing komen. Nakipung jong jing penim. Mat kumta ringkat berbaro ki angel bakiri huot ya ro yami kat ba klem sange ni penpena daga jurwai ya ro klem kun. Dah sisa belum Bakhuid ko try bakadai ho babaro ki bamela thau kin yaro yami. Namar balang bau khuon jimi utrai ju Jisu Kristus daga bor baga jing trai ju se Bakhuid me ai ji ban pen khuid pen kan tang yaki yaki baro ban mem ju sange ban lom haladi la upai. Khanang ban du bami hadu basar pasi on doktor wai ya kaya kriya Bakhuid syaka kerteng jumbi. Namar kata ko try ni ker pari yami. Badau jo manusia mensobhaban penkuo yaki ni jing ai ki pangluan ra bo dok pen kentang yaki bakin kelalong kamet bagasna jong kuon jong me utrai yu Jisu Kristus ublah hukumi ban pen benta yaki ni ki jing maya namar ba uhi ha kamir ha bala ai tino yo ula shim yo ku bada ba ai yo yami ula duai ker ku ula kedia ba ula ai lek sendran uang to shim
batu bam da kani pi baro na mar kani kalong kamet jonga ya ka ba on IT na benta jong pi Haka juur kamal lai bam ula shini ke khuri badek ba ai nu bian yami ula ai ka hala sendran uong tu shim ba to di na gani pi baro na mar kani ka lo ka khuri jo snam jo ma jo jutang ba thumai ba bam jukot ya ka ba on panmi na benta jong pi ba na benta ba buon ya ka ban ma pi ki pom to le ya ka ni ban kan ma ya na ka jing ma ya ju ko jing ne Badan Burom Jong beri kejing kiu Jong siap neng. Bat ru kat bangi akmil nanti kejing wan biang Jong. Ni terwasung hami yang ni kejingnya ke Bakhuid bat ke baim. Ikat pat jami. Topai ni kejing terwaknya juga balang Jong mi. Bat to kubur kejingnya pada kejing yap Jong. Melamun bat penyesung ni bat mi. Tu ai bamangi wan besar dekat me pagasnam Jong kuan Jong mi. Bagi bawan pendap do mensiam Bakhuid Jong. Ngin kelalong kawai kamet. Bat kawai ka mensiam hau kuris. Tuan penjana ini balok kejing terbabam jukut hami. Kenapa begitu? Yo yang enam patang lembar belajar jombi. Kerpangai arengkat baga beriat hisi Bakhuid jak kami jomblai. Ujo saya Bakhuid kurim jongka ki apostol. Kilim doa baru berdupai baru yo bamel pelong ujung ni. Terus kau tu sabi ni kejing dua ujung ni kaya kasem kabamel kuat penyelum lang hakmat jung ni kendra tegar hai ni jikru kiba ibang buah hakmat jung ni kejing terwa bagi jimpan ujung ni kam tam nam tak ni kejing tu boper kiba bu haga ni kasi Burom juga dah luar Bakhuid tam jung ni. Ai bamaki kin yo ban priang de kejing suhut mesiam. Nang tak kejing berbuat yang bawan hier halo kejing kisam halo kejing temu bahagi jongki. Kau kapa beriyai sebut haga tak kejing sini jongmi. Tolong lang haladi ikon jongmi baru di bahasa priang hasa tak pertai. Yang himen di paraju shamra berkentai di belakang no. Bagi itu baru di bersum payami. Shua bikin klano nak ni kejing im. Tu priangi kita tak kejing ish kehima jongmi hangtangi kermen bandan bandingnya. Hun lang dekat Burom Jong mi, dau kri sutrai Jong mi, dau ban mete saya ke pertai ya baru kijimba. Dau lambat ban hau kalau humi boleh kupa badan bor, hak jirang kawai Jong si Bakhuid baru ke Burom bagai jingero junam la junam. Amen. Tongnya duai, kumbala hukum yunang peniem bat kumbala hikai di kakitin blai, nyinuat ban ong.
Ko kupa jongi. Ubah neng kalong Bakhuid kerteng jombe. Kanwan ima jombe. Kalong kamon jombe. Har kendo ubah neng. Tuai ni mentah kesembam jombe. Kabah resmi. Matoma beri kekenkan jombe. Ubah kilo ima resmi ni. Berwadalah Indonesia bercinta. Ngeri tulai ini nasio. To plan your pag try na ging sniyo baro. Haga ging subon jongi. To ay ging su ging sanya ging sni jongi. Kanang ba de ta jira ba ging snai jongi. In lai berbo de ka po ba ging yo ging dana ging jal baro. Kan pag yang makmil dia ging karamen Bakhuid. Baga ging wan pan jong nong pan im jongi yo Jisu Christ. Namar jombe kalong terima. Jombe kapor tak Burom. Junam la junam. Kotra Jisu Christ nong kia posal jongi. Kajing su ma ia pi kajing su jonga nga ia pi. Wat pai ki po gi kajing ai juga balang jongi. Pada kajing sebun jongi. Tu ai kaya kajing su pada kajing atli kawai. Kat kum kamon jongi. Mamiya wai berbasing syal junam la junam. Amen. Kajing su jong trai kandan berbor. Rengkat bat pi. Rengkat berpiru. Tu ia terwai kada kajing su iwai hai wai pan. Hakmi ukhulang bra jong blai hakmi to bra kim no ki pop juk perthai sugi tu i bla khot shag jing khawai jong ukhulang bra Ko kerat manusia menrong bawain cuma Henry Shabati mesin cuma kan sekian. Shimbira Majurai, Ar Sparkat Kandai, Ar Iwe Kandai.
Jisu, Bengentan Yana, Kumedaku, Washong Yeshita, Snang Sispa, Nanai Borai So, Subha benshim na kol dibne ka slag balai fufra ka komenyon mensiam. Ko Jisu jonga bangai skem pameton kali hagasa kemen Bakhuid tam kaduan ngan yami na lord ye baro ban ram bamen wan hapua kemensiam jonga Namarabang ka kumi, ngamlapan kiyang yami, hagasa kemen Bakhuid, tuwan apo kadulod jonga, hagan jimong mensir, ngapiyang yami, hagan kadulod, magbatang yeso yang tibat mi, wasya panang klasyo nami. Utrayo ang jaru basliang to unwan siya nga undi. Jaru bangay nga kinkrasoy na u ki baay jingim. Tongin niya tuway. Tuway ba ni kasagamen juga jing iye kotray kan penrehem yani taga ding juga jing iye bakentang kanang ba daga ba siya kring berobor siya ukuan jami nginduk nang ban itu yau hakimen para jami tek rai kunrat baru kini jingku jikerpa ki bande pan bu akmat ani tuan menta kastep bat kantam hakani kasi kemau burom ikilong pa baru juga ni jalan yang jami baru kowe bakin yo ban yai nes kem ban lok ya pasol jong kris jong kadon Bakhuid tam jong ai begini gijing tu jikerpa baru kinwara gijing kemen halo jing iwi pa iwi ibawan pan shimenta daga jikumen pan penhun ya kini gadot not blay jong Jisu ya kini baru ipan dau kris utra jongi. Amen. Subhashim na kontignan kasla ba sanpusan ini ai ti kentang ya di shimet ya kiyeng kisam hagadolor Bakhuid tam jong Jisu hagani kasi Burom Jong Dohnud Bakhuid Jong.
Ko Dohnud Bakhuid tamu Jisu melakukan pau akan margaret Maria Bakhuid ialah jingkwa mersensya alor kihin Kristan. Hakmi yani nama kata kibayalung hakmi nanta resmi berpenai kecilong sim jomi halor jomi dikwa turut menta berpelong kecil jomi kum ke jomi berpenroy yen jomi yaitu kihok dari pa melakula yang jingsuk hakani ke pertai berpenbet no naka yang kata manusia bekerja pertai yang apa melak tang mami menesensya halor jemur jomi daga shida kecilmet jomi bahalor Dohnud jomi daga jie kebak lembu tangyami snobha Dohnud play berpenjari kam yin jomi berkerku ikam sim berpananan jomi berbekrang yin shiton jomi bertentang yin kumen jomi berpensting yin kusai jomi ledau lulu nani hukum sosi jomi top perkenal itu ko Dohnud play bayar nongkop bakala bangun megap tam lagi bagi Sngi pada bakapur bangkalat kan sakoi bagi jinya kasakot no yelu nakayin jumi baru kita bakla berbahasa kini IT luar iladi hakamon lay jumi kawai itu sakha kan penkaran yang bagi siang resmi dalam ia kenduk biang baru siang habne misalnya roh ika Burom bagi jinya jumi ai kata Dohnud jo kemaria baklam lemban Joseph Bakhuid ke soha terwah ambil yang ada ki IT kentang jomi berkin penkenal ya kahami manasasi kublai ko Dohnud Jisu kusin berkupa jomi kedua syot penkut no ai kublai pi baru prabangai Lejan pada jengai basyid bentar dengan ciri belai halang juga yang kesem lengba kini kesaskom. Kata no Jong Jisu keberhem dengan ciri kesetek rai halor kijing tu bahalo kini kecing IT kentang kabangila perpau mentar step. To kata no Jong Jisu kanang ikai penisha yang kata kecing menpenhabi dia juga dikerku halor Jong pi baro halor bapang bestom berkantam halor kiyen kisem tini begini opan ma dia kecing komen berbor jong kecing don juga Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu kadue berbau Jisu i pelajar pada administrator i ailanya bentuai kini kamas Bakhuid to blay try kedran unang teker hari dikerua lo kini kelingkuar kebaikan nak benta kini kecilan yang jui berkadu yawai kecing ai songo kalish kini kibordar kibarwai bagi basyakri yang kini keduan ublay try kedran nombor telenti bagi simulasi dari ketekamur kecing ublay kini opalong kiling dos pang cukup limba kecing ublay cuki hanga Dohnud Bakhuid tam Jisu bat kini ki member cukup diga saskom ki men praji berpes tam bat masih kena penpriang Jisu yang kini kakam cuki bat Dohnud Jong Jisu kanang yeter hari dikerhu halor joki halor ki kisam halor ki kolikti halor ki kemipa hari bapang bestobru ki bakwa penyo cingkemen bacingkan masih lebaga Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu utrai undang berpi ublay badan bor baro ukpa barukur bermusia Bakhuid unkarku yapi amen tu lesuk ban berban syakri ya utrai dah cingkemen Yesu ya ublay Nomor jiwa hispa sau kanda, iway sau kanda, in ruai arkan.